Parlok, alik dia sengap ya kubor na YouTube jing tim. Telo da pimpat subscribe ya ke channel so bahaban subscribe kenang berpindup yo ya kubor ke bandang wan. Kat kum kubor kat lai terik ya yong. En hap song jing yelang kerki kinong kit kam ke PDF. La syam te yo la ban penyeso pura ki MLA PDF sya ke NPP. Ki arngut ki MLA dan ka People Democratic Front PDF. Ki badang shu job biang. Hakani ke election MLA badang sudam. Kila banrung purano. Sya keseng National People Party NPP. Ha kata yau banwan. Kat kum ki kubor ki belayo lum. Na kinong kit kam ke NPP. Layo tu bakine ki arngut. Ki MLA kin sarung pura. Sya keseng NPP. La syam tayau. Hadin ba kinong ilam. Ki bahakmat keseng NPP. Kinwan pai. Syapo kejela. Nak jinglej sabar kejela. Kini ki arngut ki MLA ka PDF kilong ubak bantai dor lengdo na mau kenro constituency bat ubak Gavin Melim Nasora constituency ki bahap haka East Kasihil district habau nang lum kubor la persang ban pun ya kini ki arngut ki MLA bat kinong kit kam ke PDF kim syam la syim wat habalami ke kubor bakin rung no sya kaseng NPP ki kubor ki bayajan la yatu baki laya keren banrung kini ki arngut ki MLA PDF syak seng NPP kala tikna Henry ki ap satang ya kesengi bakin pen yeso no hakawai pat ke kubor kinong kit kam ke PDF rengkat kini ki arngut ki MLA kin sa syongker ki ya ka Central Executive Committee CEC menta kata yau banyak keren lakin pendam sendon ya keseng PDF ne kin cumi tangki MLA rengkat ki katuk ne kinong ilam haba kilek rung sya keseng NPP susu ki kubor ki tu bak jing rung no pura ki arngut ki MLA ke PDF sya ke NPP kalong ban pen klan ya keseng NPP haba kan yakun ya ke election ke badang sateng hasoyong constituency kaban long haka spotrik jemang ar hajar ar pulai sakawai pat ke kubor haka khlai trik uyayong menta kesengi en ye kendu ubak Preston yau presiden ke NPP mau kenrau la ban chat ubak Kansing bat ubak Alan West u semput menteri rengbak kejela u badairu u national vice president ke NPP ubak Preston Tensong un saya kendu yau presiden ke NPP mau kenrau blok East Kasihil ban yakren kerpang halor kejing temu ubak bantai dor lengdo MLA ke PDF ba unrung no sya keseng NPP la syam tayau kat kum ki kubor belayuk lum laya tu ba ubak Preston ula depen pau ya kene kejing temu ubak bantai dor syak seng NPP Henry kinong kit kam ke NPP mau kenro constituency kim syam lepoi perkat bakan jia sya bat menta kila kendit habalayo ya ke kubor kabat kina kajing khot ubak Preston ya ubak Sean Roy Renja ubadai presiden ka NPP mau kenro constituency kalong banya trailang lada uba bantai dor unrung pura sya ke NPP kenang ban pen klanya keseng syu ki kubor ki tu ba anda uba Preston uladep ya kendu ya presiden ke NPP mau kenro constituency la syam tayau pun ya kendu ru ya kinong kit kam ke NPP mau kenro constituency banya keren khatdu syua ban pediang ya uba bantai dor sya ke NPP kat kum ke jing pen pau ki kat to kan ni kinong ngilam ke NPP lada ki arngut ki MLA ke PDF kin sarung no sya ke NPP kalong kumba ke NPP kala syet kelano ya uba Kansing lengsing ubadai ukertong ke NPP ubala syarem hakani ke election badang sudap hadin ba ulami no na keseng kongres da ke jingwan kro uba Preston bat presiden ke NPP Konrad Kongkal Sangma banyakun hakani ke election baladep ka NPP kalahap wat kertong da uwe hadin ke jingmi no uba Remington pengrum nak NPP banlej jakun no na ke UDP kum juru ke NPP kalasyat ya uba Alan West ubala yakun na ke tiket NPP hakani ke election badang sudap na sora laong ki kubor ki yatu balada kini ki arngut ki MLA ka PDF ilarung sya ke NPP las ngau tu kin weng lut bej ya kinong kit kam barim ke NPP hakine ki constituency namar kin thung bej ya kinong kit kam ne ki arngut ki MLA ki katto kan ne kinong try ke NPP ki lapen pau ya ke jing ngau men bawat la kim syam la job
haba kilatrai sitom hakane ki election Henry kidon ki jingkermen bakin dang trai sitom haba ke NPP ka bobat ya ulakam ha ke sorkar jela Henry kisngau thu bakin syabu syarut enda lawan kinong kitkam ke PDF sya ke NPP kublai sibun ngin sai syampat hakiwe ki kubor